Я жолдыкрым, шатланahım. Бүгін мен распродажла өдіме 4 күлдәк қатып алдым. Бары тек 500 тум бұнда. Сен неме? Ақылдан жадың әлі? Әнене? Бұл кейсәгіне 2 күлдәк, свитер, һәм итек қатып алдың бет. Шуна неме? Сен неме? Аңламайың ба? Менің ярты эш хақы менің ана шу кейім халымға кетіп тұрғанын. Қазақ! Ярты эш хақын қойда кетіп тұра? Neyse dedim, taşlaşlarla gitti süpürdü. Tabii her birimiz gene oturamadı. Ufayım saya. Рахмет егер. Бен Корей тауығы. Rahmet. Ашығы тәмлі болған. Rahmet. Nime? Ofitsiant! Ofitsiant! Nime болды? Hildik tavuğunun bir butu, ikisine qarağında qısqaraq. Isınlaptı. Әйді тауықты ашар үшін алдығыз мы? Әлі бейер үшін мі? Ралли Париж-Дакар 1977 yıldan alıp ötkəriləyən. Париж-Дакар trassasının uzunluğu 9.000 kilometrden köbürək. Nesi? 9.000 kilometrden köbürək. 2009 yılda rallide Künyak Amerika'ya küsürələr. Paris bilen Dakar arası bir nimeler tөгілінді ол. Buna avans bilen iş qaqarağı. Buna indi asıl irisin qınağı. Anahı tap şulay. Алмаз. Nime? Дмитрий Менделеев турасында неме біләһең? Инде мәғыналі? Бында шундай һорау бар. Дмитрий Менделеевтің шәхси тормышы тарихы. Мен бір немені генә беләм. Менделеев тәү сиратта қатынына башта водород булырга тиеш. Хатын белән балалар түгел дип бик кодак исбатлаган. Белмәгәйнем. Stüdent efendiler. İmtihanға әдірсіңіз ме? Әйе. Бірегедің имтихан бойынша сұраулары бар ма? Юк. Альберт Юнерович. Неме Шарипов? Үтәлә қатмарлы дифференциаль тигезләмәләр. Қойғырмағы Шарипов. Аңғай бағаны барығыл аласақ. Шәп. Альберт Юнерович, ыңғай баға
Ол ниндей була? Нольдан күбрәк. Кем беренче тапшыра? Юк, хуңырақ. Һаулыгы, доктор. Инергә мөмкинме? Әлбиттә үтегез. Һаулыгыз. Мин һезне тыңлайым. Доктор, минең башымда бәләкәй генә кеше яшәй. Булуы мөмкин түгел. Ант итәм, доктор. Дөресен генә әйткәндә, ул миңа камасауламай. Ләкин һуңгы вакытта һәр вакыт үгенә. Һез минән нимә теләйһегез? Ул үгенеүдән туктаһын өчен нимә эшләргә була? Яхшы. Тик бу 30,000 һум торасак. 30,000? Доктор. Ә беләһегезме? Әле генә теге бәләкәй кеше нимә әйткәнен? Кадерлем, Нимә? әйдә миңа келәм алайыга. Кисә магазинда күргәйнем, бик кыйммәтле түгел. Әлегә һәпперт килә усып торһаң да ярай. Нимә? Уйлап карарга кирәк, кыйым. Ярай, булды. Хәтерләйһеңме, 40 ел элек Загызга барганда, аунаганды. Рәхим итегез. Рәхмәт. Бына һезнең заказыгыз. Ярар. Бу ниндәй әдәпһезлек? Нимә булды? Бармагыз, алыгыз мине котлеттан. Гафу итегез, әфәндем. Әгәр дә мин уны бармак белән тотмаһам, ул тагы ла идәнгә тәгәрәясәк. Азамат, нимә, күз алдына килтерәһеңме? Американлар Рәсәй халкы турасында, Рәсәй халкы уларга караганда 74 тапкыр кирәгрәк уйланалар. Битарафлык уларда бөтерәсәк. Әйбәт. Һез бында бик күп кенә язганһығыз. Субхан Булова. Барыһында ятланыгызмы? Елдус Гумерович барыһында ятланым. Ә бына 17-нче буаттың бүйүк химиктары турасында нимә һөйләй алыр нигез? Улар барыһы ла үлеп беткәндәр. Барыһы ла үлеп беткәндәр. Алмаз. Нимә? Ә һин Леди Гаганың яңа клибын күрдеңме? Юк. Эй, китап яхшырак. Ниндәй китап? Теләһә ниндәй.